神兽归笼啦degan mashina rasmning birini sizib o'tib Laylini asta maktabga kirib qo'ydim. O'sha qorong'uda kirkitdi maktabga bak o'moqchinim qizim. Shuning bilan 我的生活开始了. 10 kun balbiq o'tibdi, mashq qilib kech kunduz shuning bilan kirpikin bo'lsin bo'liq olay deb keldim. Bir qo'yvandamasdak deb bergan-ku. Shuning bilan ma bir xil yenjing bir yo'shin. Shunga uni qilib men do'stlarim bilan ko'rish baqay, yo'q qilib baqay, men qanday oldiki deb. Ma payz to'qoyadigan ekan-ku qizlar. Sizlar faqat payziyalan deb bermayotgansizlar, men o'zim topdim do'stim bilan. Nim degan o'xshigan anondilik bak ochiq narsa yemayman cho'g'in yumsho'gu. 完全吃不了那种特别辣的东西。毛naqliga ochiqga lekin bir tetiqsiz ochiq emas. Mandan qaranglar, ichiga non sog'ilsaq, manda cho'ngdanglar mandan. Yuzim bilan tanka uzunlik. Yuzimdan uzunmi ya. Buni shuning bilan backpace yurak body yavtib gap deganni qilishib, qachon men bunda qizlar bilan chiqib bir tomoqlarni yeb, g'ayvatlarni qilishib kirib baxmig'ini, shuna bugun xil murodimga yetib oldim. Bu dükkanı çokum soraysizlar. Şensem bu Şinjan Gaoduan 特色包炒面嘛. İşte bir dükkanka davendike orni rast bek bezgedim. Kiçik dükkan boğan bilen tamakları bek okşaydık ya. 我们已经吃完了。汇报一下的。3个人干完了一大盘。事实上并没有干。光是不可干的。 Ondan yere kullango. Şimdi Әмді май ағызларымны пақыз етітіп, ма балады қаған чөйі оба ғұсылаға әр қытып шипинг татып төйден қып берілған шық. Мұшыныл сүрмәм адетті. Астық дейсі сүрмісіңіз мұ, ағызыңыз бір қыл білінг пәйіз шықыды. Шонла әргіз қайтмаймыз да, пияда меңіп да қақып бақайлы біз мұ деп. Udul-dılılıqı sər şəbəkən tox. Dostumuz kəp baxmabdı bu yerə, jurunlar bir kirib çıxaylı da piyada, hava şuna yaxşı qar yaqan bilən. Miyədə bir daha qaqıb baxmamdıq biz mu, bir xil şəndən çifəndib. Şu an talladım, başlap rəsm çöpqan biz bək məhət documu. Miyədə çüp kitibduq, inciqlap rəsmini əsli işçidiki bu aliydin tasta texin pəyiz çıxıb gələnlər bu yəmən deyə somqılarımda tutquzub ayaqdım ya qar xil. Qılıqlan çıxırıb tatmiyəddıq bir çönşüncəyiz bakıya bu yanın boş qoyatmıdıq. Əsli miyəgə qaranlar. Bunun çoğun deyinsi aqıd keçiraq ma işçidiki boliydin. Bir xil gəncəli pəyzi çıxırıq ya. Ma fənvəyi gəlni. İşçidə daha zavqılıq gəldik. Biz teşidi bək avarı kütübdük. Nət saatın ayağı. Qaranlar ma cavdudu görsənlər. Diyadin dağısım şuna çıraqlıq çıxırıq ya miyədə. Bir xil ma çətdə Fransiyada otağındək oturup çüp getdik. Abidək qaranlar kiyimləri bək yaraşqan nəmiyə bilən. Şunda çüp ketken. Anan gün çüp bulaylı desek bir çıraq yandırıp bədi bir yerdən daha guan qıb. Şuna bu guanın aldıdım bir tahtaylı deyip. Şıqıb yeşnəni quruq qağızmıdıq. Ma denşirmiş şu qaranlar. Bək könlük gəmdi bu yer. İşçidiğen nəsri rast kapısam yaxmıdı gəmdi. Yo, iyi şu iyi ya. Lekin kilişki cıdı ya bir kəp. Çüp kesanlar buldu ya. Әмі жаулы олырды оған чөпенге. Шоңлан bu yerdə əmmimiz bir-birimizi tatlı etib, Ləylinin ağını bardağına yanazıraq vaxt bəkə. Şoңlan yevəni bir yoxlu edib, mavti alan bir ötüb bək umaq bu şipingni çişimən. Ləylini bir dacı qılmaya da bentəydik. Tatlı ağantım Ləyliyi kösəsəm, cimmi ödə o çü deydi də. Lekin bugün Ləylini baldırla açıqdı məktəbdən. Pingchangdagi vaqtidan 1 saatdan ortiq baldur açıq var. Qılxosunu qatnaşdırmay moyun bir işini bir taraf qıltaymış. Özüm qızımның qo'ldan yetlab açıqıb işlərini qıvanmığıca hesab emasga juranga deb açıq moyun bir işini qıvatdıq. Bəlkə vaqayamla muti. Ma bugün bu atılıb getdi. Bugünü əljəmni bək-bəyziyə sütübdü deb anlab, çoxum deyibor bir kəp. Rəsm düşüyorlar ma üçümüz cəm boğan vaxtda deb jür. Şu an kəp qoldamısını yap baxan toq, nəcil opdu qoldamı yap baxmağını jüma. Şunda oxşaydı ki qoldamısı öyri gigəndə jür. Çox encarçan. Qoldamı yapdı, xilqıma tofusu və kamrahman. İşçigi çırışıdak nəladak nəsini səpiyədiğən jür. Əmdi qırım qıp nəgə yanımış çön yonu sürüb rəsm düşümüz yana. Yay, 老板。
Ay yanıp budu icab. Jüre. Ha? Şarpının çık olma. Dang. Qaranlar talağa. Hem yerini şunda payzib bir xil qavciya sötüptü ki. Шығып bu daim kep turduğan yecum o men üçün. Kafelerim bek beyzi, tamaqlarım oxşaydı. Rahat bir çütünke oturup gonzo ye ha. Paydiyen照片约会ye ha. Hem işki maskildi qaranlamayan ama qızıl taxsılar. Şuna kelgene yeni yılgımış da kırsadım. Keyfiyatım yaxşı, rahat bulmamdı ha. Şunu bilen mayadımı tatışını unutqamıdı. Qaranlar, ayuğan xudiyecelerini bek yaxşı gördüm ben. Sahadım işte sentin da yela bir dudon bos bek peyzi bek başqıca buldu ha. Matat qarasımlar bir qarab bir şınxı qıtıla bek qızlıqçı bu. İşqib dosturum, yeni yıl kevattıdı. Həmminlarının yaxşı keyfiyat bilen çiraylıq yeni yılga kirişini ümit qılma. Bu can degan uzun can qızlar, həmmi köngülsüzliklarni unutup gitip, adaletlarni ötküzütüp degandek xoşal-xoram çiraylıq kirişimizni ümit qılma hammamizning. Axiri hammalarning birga bo'lsanglar, eng rahat bo'ladigan, eng yaxshi ko'radigan, eng yaqin odamlaringlar bilan yangi yilni qarshilashinglarni umid qilma. Ma'qulamsa, kelarki vlogda ko'rishaylik. Xo'sh, ayniman yo.